Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Senama mwaramutse? Mwaramutse neza umushakamba. Yego tumeze neza turi amahoro. Ni byiza cyane ubwo umwaka ukomeje kubabera mwiza. Nta mavunane ya bonane byo rwose. Ubundi byari bisanzwe bibaho ko iyo umuntu avuye muri bonane aba yumva n'ibyo mu byinshi. Aba bashaka agahiye nibo baba bafite isindwe. Uti? Baba bafite amavunane kuko barara badasinziriye. Ni nayo mpamvu uyu munsi ngo aba ari Boxing Day. Ariko ngo umuriro waramutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba. Sinzi ko twawita kuko ntabwo byoroshye. Hariya birakomeye muri iki gitondo. Yego. Icyo numvise cyo umuntu k'umurundi arimo yiruka byandi bitaramo. Yiruka kibuno amaguru. Birarenze. Reka tugaruke ku makuru yacu noneho ku ngingo z'amakuru ibindi abakunzi bacu baraza kubyumva. Yego. Tugiye kuganira ku mirwano ijyango hariya muri Masisi mu gace ka Kaniro Gatare n'ahakikije. Yego. Noneho turaza gusubukura n'ikiganiro Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa n'umunyamakuru wa Al Jazeera nizo ngingo zombi. Reka twerekeze Masisi. Yego. Hari ahantu FRDC abarundi FDLR Nyatura Maiki bose ko bafatanya bari barashize urukuta rukomeye hariya ahantu twigatare. Ariko urwo rukuta rwaba rumaze kumeneka. Intare za Sarambwe ziraruturikije. Ziraruturikije? Niko amakuru atugeraho abyemeza. Yego. Ngo birashoboka cyane rwose ko intare za Sarambwe zaba zimaze kuruturitsa. Bakirwana. N'ubu bari kwambikana birumvikana ntabwo. N'ubu baracyarwana ariko bakirwana hari inkuru nabonye. Ni amagambo make cyane reka nyagusangize. Yego. Agaragaza ko FARDC n'abandi bose baho bafatanije. Ni amagambo avuga ngo ngira ngo avuga ngo bonjour. Ino birakomeye M23 ifashe Ikaniro. Bari igice kimwe. Yego. None bayifashe yose. Ubwo kuvuga igice cya Kaniro cyari gisigaye gifashwe muri iki gitondo. Yego. Kandi ifatwa ry'iki gice rifungura noneho rifungura imirwano muri Gatare. Ko iki gice gifashwe nicyo cyari gikingiye Gatare, ubwo Gatare nayo ihita ibamo imirwano. Ubwo yari resistance ya Gatare. Noneho umuntu akavuga ngo ese ko n'abantu bavuganaga bandikirana. Ese Kaniro ko yabaye Kaniro. Undi ati rwahinanye kabisa ariko yafashwe. Gatare nayo mu kanya irabibohowe urusasu rumeze nabi. Ayo ni amagambo y'abantu bahariye. Umwe yarimo aganira n'uwahariya bandikirana. Yego. Urumva rero aya kwandikirana gutya byabaye Gatare karafatwa ariko nyuma aho yaje gufatwa. Bifashwa agana mu masaha hafi saa 4. Yego. Gatare imaze gufatwa rero intambara yakomereje ku muhanda werekeza Masisi territoire no mu nkengero. Nge nabonye ubutumwa. Nabonye ubutumwa ngo Gatare yavuyemo mu kanya ikintu umurundi akorewe ashobora kuzabyiga mu mashuri abanza. Iyo bashyira muri kaminuza se ahubwo.
byoroshye ariko gushakamba umurundi afite ibibazo n'intambara ya Kongo yamuteye ibibazo ngira ngo ngusangize wumve. yego African Intelligence urayizi? ndayizi, igira amakuru acukumbuye cyane. Yaracukumbuye ishyiraho imirambo y'abarundi, ishyiraho ibiki, ishyiraho abarundi M23. Lieutenant Colonel Wiringoma yigeze kwicaza ahantu ari bamubaganiriza, yasuwe n'umunyamakuru Scovia. Ishyiraho amafoto y'abamaze kwitaba Imana b'abofisiye. Irangije irandika ngo suite à des grandes pertes enregistrées en République démocratique du Congo dans la guerre contre le M23 et le Kibira, des troupes burundaises ne feront plus partie de l'OSOM, la nouvelle mission de l'OIA, de l'Union africaine en Somalie à partir du 1er janvier 2025. ngo bitewe n'uko ingabo z'u Burundi zatakaje haba mu ntambara zirwanamo na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yego, haba no mu Kibira za operasiyo inkuba zaho ngo ingabo z'u Burundi ntabwo zizongera kujya mu butumwa bw'amahoro muri Somalia, aho bakagombye kujyayo bundi bushya ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2025, ni ukuvuga ejo hashize. Urabyumva? Le Burundi a retiré ses forces spéciales pour couvrir des déficits en hommes. Uburundi bwavanye ingabo zabwo muri Somalia, yego, ngo buzire icyuho bufite mu gisirikare. Urumva rero none na hariya barakubiswe, abasigaye barokotse barimo bariruka buno mpamaguru wa mugani. Ntabwo Burundi rero bworohewe. Yagiye muri saro. Ngo mikeke bageze muri Kongo ibashiramo, ubundi kwirukanka nabyo biri kubananira. Ntabwo bworohewe pe. Urumva rero hariya niba barimo biruka bivuze ngo bakubiswe Gatare. Yego. Ahandi hakikije Gatare ubwo harimo Buguri, harimo Cyumba, harimo Rurambo. Ukamanuka ukajya Gasheberi. Yego. Aho ngaho uba winjira umanuka ukikaringa winjira Masisi zone. Warugize uti za Karinga ugana Masisi zone, ubundi abantu bose bafite amatsiko Masisi zone, abandi bivugwa ko Gatare yari resistance cyane ya Masisi zone. Ubu harabura igihe kingana iki kugira intare zizagere Masisi zone, ese kugira izabohorwe? Urabona harimo izihe M23 imbaraga yakongera cyangwa iziri gukoresha zazabohora Masisi zone? Imbaraga irimo ikoresha za ya Masisi zone kuko cyane harasi ntamya ko harimo imbaraga nyinshi, nubwo bari barubaka kuko nta komeye gisigaye. Yego. Urumva biriya bice navugaga ni ibice byegereye Gatare biri hasi, hari Buguri, hari Cyumba, hari Busheberi. Yego. Uti nta handi hantu hagoye hasigaye kugira M23 ugere Masisi zone niba koko yakuyemo Gatare na Kaniro? Ntaho mbona hagoye, gusa wenda ikaza kwigora, ariko nabona abantu barabizi bazi iby'imirwano. Aho mbona hayigora, yego, nuko Masisi zone burya yubatse mu rubavu rw'umusozi. Noneho hejuru yayo hari imisozi miremire nka za Gahongore. Yego. Wagaruka za Rusheberi, hariho za Mpanamo, za Bikenke, ni ahantu hatumburutse hari hejuru. Yego. Wenda kuza guterera ijyayo izamuka nibyo byaza kugorana, ariko nibaza neza ko nabo babizi, ni akazi bamenyereye baragakora neza.
tugiye kureba nanone muri iyi mirwano bwana Sentama, yego ni imirwano yatangiye kuva mu gitondo cya kare cy'urukerera, yari atake kuri Kaniro na Gatare. yego M23 cyane ihangayikishijwe na FDLR zihari, yego ndetse aba FDLR ndetse n'abarundi babonye byanze yego batera bombe muri Gatare. yego Bombe bivugwa ko ishobora kuba yamaze kwica abantu 5 abandi bagakomereka, yego kuko yabonaga byanze kandi idashaka kuhava idasize icyasha M23, yego ihitamo ko batera bombe, irirukanka ikizwa n'amaguru, ku buryo amakuru yemezaga ko yego Buguri nayo yatangiye kuba panike. Buguri habaye panike, ntabwo Buguri abikirimo Gatare yabaye Tombe. yibaye Tombe, ubwo Buguri bayavuyemo. ni ubundi ntabwo ni ahantu hamwe nta harimo intera ntoya. Halo? Harimo intera ntoya kandi ushobora gusanga simpamya ko M23 azamuka abari mu Gisuma n'i Gatare gusa ngo abari mu bice bya Kironko na Migimbu basigare, nabo baramutse bambutse Yego. Buguri yakibona irimo hagati bitewe n'imiterere yayo. Yego. Ibi bice byari byarabaye nka gakondo ya FDLR. Niko bimeze. Niko bimeze. Ngo hari bagezeho banahashira amashuri ya gisirikare y'abaturage. Byose byari bihari, amashuri ya gisirikare ibiki byose babihashiraga. Ni ibintu bizapfa korohera M23 kuha tubare ko yahabohoye, ariko se kuhaba kugumana n'abo baturage ahantu FDLR zimaze imyaka 30 zashinze amashuri, zifite ibikorwa, abaturage bahari nabo ubwabo wenda si biganjemo aba FDLR ariko barimo aba FDLR nabo batari bake. Ibyo ngibyo bibaho. Wenda ikintu mbona gishobora kuba nk'ahariya ni nka bimwe igikora ikasubira inyuma nkunze kubona ubyita isuku. Yego. Nkunze kubona ubyita isuku, hari n'abihisha mu baturage biyoberanije, ikaba yasubira inyuma ikajya bavanamo buhoro buhoro. Yego. Ariko buriya bitewe n'iminsi M23 imaze hariya, bitewe n'uko abarwanyi bayo bamwe harimo aba benshi bavuka muri turiya duce. Yego. Barahazi. Mpamya ko ayo ni amahirwe atuma byoroha. Mbona ari nayo mpamvu hari kuhafata twavuga ngo haritondewe, ko bagiye bagerayo bagasubira inyuma bakahava. Navuga ngo bakoze system ya guerrilla, ko akundi batera ahantu bakahafata bakahava, ariko bagasiga bahababaje umwanzi, bakasiga maneko cyangwa se bikaba byari bimeze nko kuza kuhiga kugira ngo ubutaha bizaborohere kuhagera. Yego. Ku buryo buriya abantu imyaka 30 abantu b'abasirikare bari ahantu bahakambitse ni myinshi cyane, ku buryo kutandukanya umuntu kavukire waho n'uwo mwimukira waho biba bigoye cyane. Mpamya rero ko hariya ni icyo gice wavuga cya Masisi cyari kigoranye, cyari gisigaye. Ibyo noneho bikaba biha amahirwe M23 kuba yafata Masisi. Sinavuga ngo ni ku buryo bwuzuye 100%, ariko kuko hari igice gisigara epfo cy'amashyamba hagati ya za Mutongo ugana Ipinga. Ariko noneho igice cyari wavuga cyashobora kubamo imbaraga zirwanya M23 ni kiriya igezemo hariya. Yego. Nyuma yaha umwanzi uzahongera he? Inzira yaba wenda buriya barerekeza mu bice bya za Busiya, ariko naho bashobora gukurikirwayo bakazavamo babumbuka bakomeza. Inzira ya hafi ni Warikare. Yego. Inzira hafi ni Warikare pe. Warikare itari irimo intare?
pinga oya atari ya pinga ahubwo ugarutse muri iki gice kigaruka mu majyepfo. yego ubwo banyura za ufamando banyura rwashi za bufamando biterwa n'abariyo ko hari abari muri iki gice cy'inyuma ya za gasake ngungu werekeza kuri kivu y'amajyepfo. yego abo bashobora kunyura ibice bya za famando za isiraro n'ahandi gutyo. hari abari hariya hirya za rubaya kibabi. yego bashobora kwinjira muri za gatori. hakaba noneho n'abarepfo bariya barimo bahunga bava i gatare bagana epfo barerekeza mu bice twavuga ni za mahanga. abo nabo bashobora kwinjirira za mahanga bakagenda batyo. yego kwica cyangwa gukurayo mu FDL hariya biraba bimeze nko kuyica akaguru ka kabiri kuko ukuguru kwa mbere kwari muri rucuru. yego kuracika none bagiye guca n'ukundi kuguru kuri hariya. ni iherezo rya FDL cyangwa ni iyangazwa rya FDL? navuga ko wenda atari iherezo umuntu ari buze byaba bikiri kare cyane. ahubwo icyo wari uvuze cya kabiri. abantu niba basobanukiwe n'iryo jambo ryo kwangara, ibyo niryo nakoresha kurusha uko nakoresha irya mbere ry'iherezo. yego kandi ikindi wari uvuze ati ni ukubaca akaguru kamwe ka kabiri. ariko nabarebe bameze nk'abatabuze amaguru yombi gusa ahubwo n'amaboko yombi ntayo ariko. ubundi Kisekedi arandasa indembe. ega nawe ntiyorohewe umushakamba. acyafite igihugu kinini ntacyo bimubwiye. ni kinini ariko atagifite. ese urerekeza hirya Mobondo bakamumerera nabi, wagaruka hino AFC M23 wamanuka epfo bakatakatanga nabo bati turahari. yego wakwerekera hirya ahagana epfo ba Martin Fayulu nabo bati aha turakumerera nabi. urumva ko nawe ntabwo yorohewe. ubwo nyine nagumana indembe ye bazahekana barembye bose cyane. ngira ngo iyi ntambara ya hariya ni intambara yari ikenewe cyangwa se ko bakeneye ko M23 ibohora amasisi yose bari babikeneye. gusa ndahabona nk'ahantu hazabera intambara y'igihe kinini kuko FDL kuyikura hariya ikahava burundu ntabwo ari ibintu byatwara munsi y'ukwezi. icyo uvuga nicyo bishobora kurenga n'ukwezi. icyo uvuga nicyo bitewe n'uko hari ahantu hakikijwe n'amashyamba. yego bashobora koroherwa no kwihisha muri ayo mashyamba bakajya bagaba ibitero shuma. ibyo birashoboka. ariko nanone iriya ntambara icyiza cyayo ikoze igikorwa giha umutekano usesuye Rubaya. yego Rubaya za Gisuma za Kaniro ni ahantu hagiye haba ibitero cyane. yego hagiye haba ibitero cyane bagatera ikaba imirwano itoroshye. buri rimwe na rimwe ukumva bibye basahuye bishe abantu batwitse amazu ibintu nk'ibyo. ariko buriya iriya ntambara imeze nk'ikubura iruhande rwa hariya hantu. noneho hariya hantu hakarushaho kugira umutekano. kiriya gice kirimo za Gatare za Rubaya, igice kirimo za Kinigi za Kaniro za Kibabi. ubwo na Buguri iraziramo kuko nibakomeza bakarenga Buguri na Buguri iraziramo. Buguri na Rurambo na Rusheberi imuze kuziramo bize gufatana amateritware niramuka ifashwe. ubwo ahantu hasigara ibibazo ni epfo inyuma y'amasisa yitwa za Miyanja za Nyabyondo muri ibyo bice. yego ariko hariya baraba bahumetsemo gake.
birashoboka ko FDL na FARDC n'aba barundi bari hariya bashobora kubona umusada. Ese hari ibikorwa remezo muri Gatare ku buryo babona umusada? Gatare wivuga nk'aho ariho babonera ubutabazi bundi bufasha, kuko Gatare niba yavuyemo ahubwo ubwo basigariye epfo mu bice bya za umanutse Bugabo werekeza Amahanga na Masisi teritware. Kubona ubufasha bagenzi babo babazanira ubufasha, mbona ni ikintu gikomeye. Yego, ikintu gikomeye, sinzi aho baturuka hariho. Kuko igice cy'epfo ni amashyamba. yego, wenda ubufasha bakabubonye biturutse ruguru, kandi ruguru M23 niyo ihari. ubwo ruguru ni urumva rero ko biza kugorana. ubwo ruguru uvuga ni ahari nahitwa ngo iki? Reka twumve imiterere hari ahantu. Iyo umanutse uva mu Isake ukagera ku Mushaki, umanuka umuhanda wose uca Matanda. ahantu twasobanuye inshuro nyinshi. Noneho warenga Matanda ugera Nyakajanga, yego, ukagera Oso, ukagera Bihambwe. Iyo ugeze Bihambwe umuhanda, hari umuhanda ushamikiyeho, yego, werekeza mu Rubaya ruguru. ubwo mu Rubaya iyo ujya Masisi, mu Rubaya uhasiga mu kaboko k'ibumoso. noneho uko umanuka umanuka umuhanda wose ukaca Bihambwe, Nema ukagera mu Gisuma, ukazamuka mu Bidegede. yego. Iyo uzamutse mu Bidegede bakunda kuyitirira umuzungu hafite famu. Sinzi niba uwo muzungu akibaho, muheruka kera jewe umwana muto, umuzungu bitaga Rigo. noneho iyo uzamutse mu Bidegede ugeze hejuru, hari uburyo bubiri. yego, ushobora kugana ibumoso ukinjira muri Gatare. yego, ushobora no kugana iburyo ukerekeza Ibuguri. urumva rero niba bakubise muri Gatare, noneho Kaniro uyibare nk'ibya Gatare. yego, noneho niba bakubise Gatare ikavamo, munsi ya Gatare werekeze epfo ukomeza ugenda ahateganye na teritware aho yubatse, yego, hari za Bugabo, Karambi, Bugabo. yego, aho ngaho ni inzira z'amaguru, ntabwo ari ahantu hagenda n'imodoka. noneho ugarutse iburyo ugana kuri Buguri, aho hari umuhanda. yego, Buguri igafatana n'ahitwa Irurambo. Irurambo ngo ugaruye nk'ibumoso hari za Cyumba. wamanuka wambuka umugezi wa Cyangunga. Cyangunga iyo yambutse winjira muri Rusheberi. yego, Rusheberi centre ni centre nini. ukayivamo umanuka werekeza i Masisi kuri teritware, ariko uciye ahantu hitwa Karinga ni Mutiri. yego, ntabwo ari kure, ni ahantu bagenda n'amaguru. nanjye narahagenze, mpagenda mfite n'imyaka 6. yego, noneho urumva uko ugenda umanuka niko ibikorwa remezo nk'imihanda bigenda ari ntabyo. yego, niko wegera igice cy'amashyamba. urumva rero ko bigorana. ubwo umusada wabona n'uwava Masisi zone haramutse hari abariyo, haramutse hagihari. ibyo birashoboka. ndumva ikigaragara wabateye nawe yarazi neza, cyangwa wabagabyeho ibitero ushaka kubambura Gatare ndetse na Masisi zone, yarazi neza imbaraga ziri Masisi zone cyangwa imbaraga zaturuka inyuma y'aho batari kurwanira. arahazi cyane. ahangaha turavuga tuti bye bye na FDLR niba koko yambuye Gatare. aho byazayorohera kereka nayo ni inzira y'umusaraba. yego, kereka igiye kuzenguruka, ikazenguruka igaciye amashyamba, ikazayibuka inyuma ya Pinga muri Warikare, izambuka wenda ijya kwifatanya n'abari muri Rugero. aho nuze yazaba yarabuhoye kera, basazira mu nzira rwose.
byiza cyane niba nta kiyindi commentaire twagaruka ku kiganiro cyacu muri Masisi tukagaruka kuri pati ya kabiri ikiganiro cya Bertrand Bisimwa na Al Jazeera. ku bakunzi bacu icyo twababwira ikigoroba dushobora kuza kuba twabonye umusaruro nyirizina, twabonye ibyavuyemo imibare ijyanye n'iby'imirwano yabereye hariya. Rero tugaruke kwa Bertrand Bisimwa na umunyamakuru wa Al Jazeera. Yego. Aho twaraye ducumbikiye ni uko twageze ahantu ngira ngo n'ibyo twasimbutse wenda twabinyuramo twihuse kugira ngo abakunzi bacu babyumve. Iki cy'imirwano twari twakivuzeho. Yego. Imirwano yo muri Rubero twayivuzeho. Imirwano yo muri Rubero twayivuzeho birambuye. Yego. Tuva kuri iyi mirwano yo muri Rubero turakomeza n'ubundi twavuze ukuntu M23 yirukanwe mu biganiro by'i Nairobi. Twabivuze nabyo. Tuvuga ibya MONUSCO, ibya ONU. Turahera kwa Minisitiri Kayikwamba. Ariko Mushakamba, mbere yo kujya duhera ahangaha reka tubanze twibutse abakunzi bacu wenda tubabwiye mu ncamake ibyo twaraye tuganiriyeho. Yego. Twaraye tuganiriye kuri iki kiganiro cy'umunyamakuru Coulibaly Bojana wa Al Jazeera. Yego. Yagiranye na Bertrand Bisimwa, perezida w'umutwe wa M23 mu buryo bwa politiki. Mu rwego rwa politiki. Aha rero abantu ntibaze wenda kugira kutabyumva neza, babyumve neza. Hari ushaka kwibaza se ko tuvuga Bertrand Bisimwa tukamwita perezida, wenda bagashaka kumugereranya na Corneille Nangaa. Nuko Bertrand Bisimwa nka perezida wa M23. Yego. Aha yavuze nka perezida wa M23. Ntabwo yavuze nka. Kuko ikindi tuzirikana nuko AFC M23 ni ihuriro. Ni ihuriro rihuriweho na AFC, Alliance Fleuve Congo. Ni ihuriro bise Alliance Fleuve Congo. Rihuriramo imitwe ya politike myinshi, y'ababa ari abanyapolitike, ari abarwanyi, ari iki. Rihuriramo abantu benshi cyane. Noneho umuhuzabikorwa waryo akaba Corneille Nangaa. M23 ni imwe mu bigize iryo huriro. Yego. kugira ngo ahangaha birumvikana. Tubibutse rero icyo twaraye tuganiriye ku kuba Bertrand Bisimwa yaraganiriye n'umunyamakuru. Icyo baganiriye ku bijyanye n'intambara barwana, 23 irwana. Muri make yamusubije ko ari intambara yo kubaho, yo kugira ngo babeho. Ati leta ya Kongo ivangura igice kimwe cy'abaturage bayo, ikabavangura, ikabaheza, ikanabica, ikabakorera jenoside, ikabakorera ikindi byose bishoboka. Noneho twebwe twarwanye muri urwo rwego, twarwanye kugira ngo turwanye ako karengane gacike, umukongomani wese abe umukongomani w'undi ku rwego rw'umuntu. Aza kumubaza ibijyanye ku by'intambara. Ikindi twakongeraho ni uko yamubajije ku bijyanye n'ukuntu baheruka kurwana, ibijyanye n'imishyikirano. Avuga ukuntu leta ya Kongo yari yarateze umutego u Rwanda igira ngo ku itariki 15, ariko mbere yaha yavuze ukuntu bahamagawe i Rwanda basinya ikintu yise CCRF. Yego. Noneho CCRF bagezeho bagomba gusinya n'ihagarikwa ry'imirwano, bagomba gusinya na Kongo. M23 icyo gihe yari AFC M23, bo barasinya, ariko leta ya Kongo ihageze yanze gusinya. Niyo mpamvu bavuga bati twebwe twasinye CCRF iri unilateral y'uruhande rumwe.
iki gihe rero baze gusinya bo barasinye leta ya Kongo yanga gusinya yego bikomeza bityo noneho bo bahagarika imirwano ati noneho uburyo twe turwana turaterwa tukitabara bajya gucecekesha imbunda aho zaturasiye zituruka bikaba ngombwa ko tuhafata kugira ngo ziceceke yego twatuza tukongera tugaterwa bikongera bikaba bityo agera ku mirwano yo muri Rubero muri iyi minsi ishize yari ikaze cyane Bertrand Bisimwa amubwira ko leta yashakaga ko itsinda M23 noneho ikazajya gusinyana n'u Rwanda kuri tariki 15 z'ukwa 12 imeze nk'umwami yemye kuko yari kuba yatsinze urugamba barabigerageje birabananira badutereza ingabo 22,000 ariko kuko twari dufite amakuru twariteguye turabakubita turabirukana kuko twafashe ibindi bice muri Rubero kugira ngo naha twari tugeze. Ikindi rero twareba ni ukureba aho bamubajije ikibazo kijyanye na Minisitiri Kayikwamba Tereza yego ibyo yavugiye kuri France 24. Ikibazo kikaba kigira kiti Congolese Minister of Foreign Affairs Therese Kayikwamba Wagner said on France 24 that she would like to invite all armed groups to a dialogue or to resume the Nairobi process, but that Kinshasa categorically refuses any dialogue with M23. How do you respond? Tereza Kayikwamba yahamagariye imitwe yose itwaje intwaro kongera guhurira i Nairobi. Yabivugiye kuri France 24 ni igitangazamakuru mu Faransa. Noneho ararikira imitwe yose itwaje intwaro kongera guhurira i Nairobi na leta mu biganiro by'amahoro. Ati ariko nubwo yabivuze atyo leta ya Kinshasa yahakanye ko itazigera iganira na M23. Ibi ubisubizaho iki? Bertrand Bisimwa ati everyone knows, buri wese arabizi. yego The whole world knows, ati si yose irabizi, that there are no more armed groups in Congo. Buri wese arabizi, si yose irabizi ko nta mitwe yitwaje intwaro ikiba muri Congo. All these armed groups have been integrated into the FARDC as reservists. Iyi mitwe yose yinjijwe mu gisirikare nk'inkeragutabara niko twabyita. yego There is a law that came out. All these Wazalendo, all those we call the VDP are auxiliaries of the FADRC who have been officially integrated. The FDLR has been integrated officially into the FARDC. So there are no more armed groups. Aha ngaho ati buri wese isi yose irabizi ko nta mitwe yitwaje intwaro ikibaho muri Kongo. yego Ati iyi mitwe yose yinjizwa mu ngabo bameze nk'inkeragutabara. Hari itegeko ryagiyeho ati aba Wazalendo bose abo bita ba VDP ati uyu munsi ni igice kimwe mu bagize FARDC bashyizwe muri FARDC kandi ku buryo bwemewe n'amategeko. FDLR nayo yashyizwe muri FARDC iba muri FARDC. Ubwo rero nta mitwe yitwaje mu ntwaro ikiba muri Kongo. Bikomeze yego agakomeza ati we have no problem with these armed groups. Nta kibazo dufitanye n'iyi mitwe yitwaje intwaro. We have existential
problems that will not be solved by armed groups. Dufite ikibazo kijyanye no kubaho cyerekeye ubuzima bwacu kitazakemurwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro. It is not these armed groups that manage the country. It is the government that manage the country. It is to the government that we must address and not the armed groups. Ati nta mitwe yitwaje intwaro iyobora igihugu. Igihugu kiyobowe na leta. Rero uwo tubwira ni leta kandi ni leta ukwiye gukemura ikibazo cyacu. Tukomeze. Yego. The second thing, ati icyo cyari cya mbere icyo ngicyo tumaze kuvuga kijyanye n'uko ari leta ikwiriye gukemura ikibazo. Ikindi, the second, and I would like Minister Wagner to understand this very well. Ikindi cya kabiri, nshaka ko Minister Wagner acyumva neza. We are not fighting for jobs within the government. Ntabwo turimo turwanira imirimo duhabwa imirimo muri leta. We are not fighting for ranks. Ntabwo turimo turwanira amapeti amaranka. Our officers, our soldiers have been in the Congolese army. Tiba ofisiye bacu, abasirikare bacu bigeze baba mu gisirikare cya Congo. They had ranks there. Bari bafite amaranka. Yego. There are some among us who have been ministers in Kinshasa, who have been in the government. Muri twe harimo ababaye abaminisitiri Kinshasa. Harimo ababaye muri leta. They left because the problem had not been resolved. Bahise ibyo byose babireka. Barigendera barabireka baza ahangaha kuko ikibazo kitigeze gikemurwa. This means that today, even if we were offered these positions, it would not resolve our misery, our suffering. Ati ibyo bisobanuye ko niyo twasubizwa muri iyo myanya, niyo twasubizwa muri ibyo twaretse amaranka n'ibindi, ibyo ngibyo ntabwo byakemura akababaro kacu. Ariko aha ntabuze ukuri buriya. Ntabuze ukuri kuryana. Reka dukomeze tumwumve kuko ndabona aramubwiye ibintu birebire, dusigaje ibikana bibiri by'ibyo yamubwiye. Aramubwira ati we must address the root causes the conflict to stop the violence in the east of the country. Tugomba gukemura ibibazo tubikemuriye mu mizi kugira ngo duhagarike amakimbirane, duhagarike ibibazo birimo bibera mu gihugu cyacu burasirazuba. Each one of us, buri wese muri twe, if the country becomes peaceful, can live where they want. We have land that is fertile. Buri wese muri twe ibibazo bikemutse yatura aho ashaka, yaba aho ashaka kuko dufite ubutaka kandi ubutaka bwacu burera. We can cultivate the land, we can keep our cows, we can produce milk, we can go teach. Each of us can have an opportunity for our family and for our survival rather than going into politics. Ati buri wese muri twe ati ntawe urabona ko hejuru amubwiye ko batarwanira imirimo. Yego. Aramubwira ati amubwiye ko bashobora guhinga ubutaka bwabo uko bwera. Ati dushobora guhinga ubutaka bwacu, dushobora kuragira inka zacu, dushobora kubona amata, umukamo w'inka zacu, ati dushobora no kujya kwigisha. Ati buri wese muri twe afite ikintu ashobora gukora kandi cyabyangowe kugira ngo umuryango ukomeze ubeho, cyakomeza kubeshaho umuryango we kuruta uko yakwinjira muri politiki. Yego. Bivuze ngo ahangaha icyo yashatse kumwereka, politiki ntabwo ari amahitamo yabo,
ahubwo politike bayigiyemo kubera ubuzima bwabo, ntabwo ari amahitamo. yego iyo bitaza kuba kurwanirira ubuzima bwabo, kurwanira kugira ngo babeho, bakabaye bahinga, bakabaye baragira inka, bakabaye bigisha, bakabaye bakora ibindi. yego What we want is to talk with them on issues related to the governance of the country. Icyo dushaka kuganira nabo ni gukemura ibibazo bijyanye n'imiyoborere y'igihugu. A governance that kills us, ubuyobozi butwica. A governance that sends us into exile. Ati ubuyobozi butuma tujya mu buhunzi. A governance that does not allow us to provide for our children tomorrow and the day after. Ati ubuyobozi butuma tudateganyiriza abana bacu ejo hazaza n'ejo bundi na bukeye bwabo. Our children must be able to live. Ati abana bacu bagomba kubaho. yego We must create an environment that allows future generations not to inherit the problems that we have not managed to resolve. Ati tugomba gushyiraho uburyo bufasha abana bacu cyangwa abazadukomokaho kutabaho mu bibazo twananiwe gukemura. Aha rero hagiye ku kindi kibazo, yaramubajije ati, umunyamakuru aramubaza ati, the latest battles against the government, hasi hamwe twasimbikiye ngira ngo hano kuri ADF, took place in near territories affected by the force of the ADF armed groups. Is there a link between your movement and this group that claims to be from Islamic State? Haramubaje ati, mu bihe bishize ibice mwagiye mufata byegereye ahantu hakoreye cyane ADF. yego kandi ADF ni igendera ku mahame ya Kisilamu. Ese haba hari isano mufitanye na ADF? Ishimwe aramusubiza ati, we were the first in this country to denounce the ADF threat. Twabaye abambere kwamagana ibitero bya ADF muri iki gihugu. And I believe that we have been talking about it for more than 10 years. Kandi nzi neza ko tumaze imyaka igera ku 10 tubivuga. Kuvuga bamagana biriya bitero. And the Congolese government has always taken us for people who are joking. Leta ya Kongo itadufata nk'abantu bari mu rwenya, barimo bakina. They said the ADF does not exist. Iyo ni leta ya Kongo yavuga ko ADF itabaho. Today, this issue has become a reality visible to everyone because they have excelled in massacres against the population, and to say that it is us who have links with them. See, uyu munsi ubwo leta yavuga ngo ntibabaho, uyu munsi ADF yatangiye kugaragarira buri wese. yego yabaye ikibazo kigaragarira buri wese kuko imaze kwigaragaza cyane mu bwicanyi. Mu bwicanyi ikorera abaturage. yego none twe twabamaganye kera, nta n'undi urabamagana, nitwe dutangiye kuba abantu bafitanye isano, bafite icyo bahuriyeho na ADF. That is also immoral. Ikintu imorale ni ubwo turakita ngo iki?
ikintu kiri morale ubwo si nk'urucantege cyangwa ntabwo ari urucantege, ni ikintu kinyuranye n'umutimanama kiganisha ku kibi n'ubundi urumva ati kuvuga gutyo biri imoro, biraganisha ku kibi, bikojeje isoni, biteye isoni. Yego, bikojeje isoni. To link in that way, kuduhuza muri ubwo buryo bikojeje isoni, biteye isoni. We have always fought for those people to be neutralized. Igihe cyose twarwanye twaba turwana kugira ngo abantu nk'abo ngabo baburizwemo, abantu nk'aba ADF. And the sooner they are neutralized, the better the country would be today. Ati kandi mu gihe baba bavanyweho baburijwemo, igihugu cyabaho neza. Yego. Dukomeze. Hano rero aravuga kuri FARDC na leta. Ati the FARDC or the Congolese government do not mobilize as many forces against the ADF as they mobilize against us. Kino ukuri mushakamba. Kino ni ukuri. FARDC na leta imbaraga bakoresha baturwanya. Nizo nyinshi kurenza izo bakoresha barwanya ADF. ADF bayifitemo inyungu. Kuko kandi kuba yaranafite inyungu. Ushaka kwerekana hano nuko ADF ariyo ikora ibibi. ADF aho iri yica umuturage uwo ari we wese. M23 ni kugira ngo ibintu bitagererana. M23 umuturage waho aratengamaye kurenza uwo muri leta. Yego. Ugasanga rero leta noneho yajya kurwanya, imbaraga nyinshi ikazishyira mu kurwanya M23 ikora ibyiza, ahubwo ntishyiremo imbaraga mu kurwanya ADF ikora ibibi. Arega ADF nta kibangamiyeho leta, nta kibuza leta, ariko M23 irababwira ngo mwikora ibi, ahubwo ADF irafatanya na leta. Iyo na leta hari ibyo bahuriyeho, niyo mpamvu rero atabarwanya, kuko wenda turi buze kubibonamo turebye igihe operation Shuji maze. None se kuki ADF itashize? Iyo operation y'ibihugu bibiri maze iyo myaka ADF ikaba ikiriho, iyo ADF ni gatiki. Bivuze ngo ahubwo muri operation harimo umwe ubicitso cya ADF. Hari rwose ubakingira ikibazo. Akaba ibikoresho kanababwira ati uyu munsi turoperate turakorera hanaha muhungira ahandi. Ahangaha rero ahageze munsi y'ibi ngibi aravuga ikintu twaraye tuvuzeho. Aravuga ikintu cya za ngabo bazanye hariya muri Rubero 2022, akavuga n'ukuntu zatsinzwe. Ahangaha njya ngo ntitwatsinda. Ikindi kibazo gikurikiyeho ni ikibazo twaraye dusimbukiyeho cya Rubaya. Yego. Wenda twibutsa abantu imiterere yacyo. Ahangaha Bertrand Bisimwa yagaragaje ko intambara barwana ari intambara yo kubaho, ko batajya no kurwana intambara y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yego. Abajijwe ko baba barahafashe kugira ngo u Rwanda rubakoreshe ku nyungu z'u Rwanda, aravuga ati twebwe icyo twakoze harimo abantu batatu twagombaga kubanza gukuramo, tumaze kumva ko haberamo imyitozo ikoreshwa n'ingabo z'u Burundi batoza abantu bazohereza gucengera mu bice twafashe, bakajya bica abantu babicishije imipanga. Mbere na mbere twakuyemo aba bantu bitwaje intwaro. Cya kabiri twakuyemo abana kuko byashoboraga kubateza n'impanuka. Cya gatatu twakuyemo abagore batwite kuko nabo bari bafashwe nabi, ntabwo bari bakwiye kuba hari. Naho ubundi abantu bacukura ni abari basanzwe bacukura,
ni abantu bigenga bari basanzwe bacukura nibo bakomeje ni kampani zigenga zihasanzwe. ahagera n'aho abayishurira byose nta na kimwe amukinza, aramubwira ati twebwe ikintu tuhavana ni umusoro nawo muto udufasha kugira ngo iyi politiki twashyizeho ikomeze, kugira ngo ni ahangaha ahasigaye ubundi twajya kuri ikindi kibazo ikibazo cya parike. Yego, ikibazo cya parike y'ibirunga, cyane ko abantu bamenye ko iyi parike iri mu murage wa UNESCO. yego, ubwo ni umurage w'isi. yego. hano aramubaza ati M23 currently controls the Virunga National Park, which is a World Biodiversity Reserve and UNESCO World Heritage Site in danger since 1994. What is the current status of Virunga Park since you arrived there in 2023? Ati M23 ubu ngubu niyo icunga ahantu hari parike y'ibirunga, kandi iyi parike y'ibirunga ikubiyemo ibintu by'urusobe rw'ibinyabuzima ku rwego rw'isi, ikaba ari n'umurage wa UNESCO guhera kandi ikaba iri mu kaga guhera 94. Yego, impamvu cyari 94 mushaka, impamvu kirangaye ko ibibazo guhera 94. kuva 94 nibwo FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, yahungiye muri Congo. Yego. kandi bibanda cyabihisha mu mashyamba ya parike ya Virunga. kuba baragezemo rero babangamiye ibinyabuzima birimo, kuko bashyizemo amahema kugira baturemo bashyiremo inkambi, ndetse no kurya cyangwa guhiga inyamaswa zirimo kugira bazice. Hari n'inyamaswa ziba zidakeneye kuba hafi y'abantu, icyugaze cy'abantu, izo nazo zarabangamiwe, zimwe zirahunga izindi ziricwa. Yego. Habaho no gutema amashyamba n'ibiti biranye. Yego, usubije neza cyane iyo uza kuba umunyeshuri nakubwiye 10/10. nakoze cyane. noneho akamubaza ati ku bijyanye n'ibi bya parike, aramubaza ati what is the current status of Virunga Park since you arrived there in 2023? Atese ubu ngubu iyi parike imeze ite guhera aho muhagereye muri 2023? Isimwa arasubiza ati what we have always done in, around and near this park, whether at the level of our population or in the actions we take, is to protect this World Biodiversity Reserve. Ati ibyo twakoze kuva tuhageze, haba muri parike n'imbere, haba ku muzenguruko wa parike, haba ku baturage bacu, ati icyo twakoze ibikorwa byo kugira ngo turinde tubungabunge urusobe rw'ibinyabuzima. Agakomeza ati before our arrival we found that the park was overrun by the DLR who were engaged in wood cutting activities to make charcoal. Ati tukihagera twabonye ko iyi parike yari imeze nk'iyayogojwe na FDLR, noneho bakaba bari babangamiye uru rusobe rw'ibinyabuzima, bari barayiyogoje hose, harimo ibikorwa byo gutwika amakara, batema ibiti bagatwika amakara. Yego. Ati there is a United Nations report that was released and which stated that the FDLR profited from the charcoal trade. Yari raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragazaga ko FDLR yungukira mu makara, mu bucuruzi bw'amakara.
they were talking about more than $100 million a year. Iyo raporo yavugaga ko FDLR yinjiza miliyoni 100 z'amadolari, arenga miliyoni 100 z'amadolari ku mwaka avuye mu makara. Akayabo menshi cyane. Yego. Yananiwe no kuyabara. Birumvikana. None aravuga ati icya kabiri. The second thing we noticed was the invasion of the park by armed groups, including the FARDC. These FARDC who were not paid, they were killing the park animals to feed themselves. Ati ikindi cya kabiri twabonye ko pariki yari yaratewe n'abantu bitwaje intwaro. Yego. Muri abo bitwaje intwaro harimo na FARDC. Kuko FARDC batahembwaga, batishyurwaga, batahembwaga, bahigaga inyamaswa bakazica kugira ngo bazirye. Nibyo byari ibiryo byabo kuko nta biryo bahabwaga, ntibahembwaga. Yego. And we said no. Nuko tubibonye turavuga tuti oya. Now there is not a single tree left in the parks. Nta giti cyari gisigaye muri pariki. Yego. So we created a protection force for the park that works in agreement with the rangers to protect the park. Ubu icyo gihe twafashe dushyiraho itsinda rifatanya n'abarinda pariki kandi bafitanye ubufatanye nabo. Yego. Ati guhera icyo gihe rero abo bantu barinda pariki. Nta gushimuta inyamaswa kukibamo, nta gutsinda ibiti, nta gutwika amakara, nta bikibamo. Yego. Icya gatatu, irangane mushakamba nsigaje nk'ibika nka bibiri. Ndabona asigaye birangiye. The first action we took was an educational action towards our population. Ikindi twakoze, igikorwa kindi cya gatatu twakoze ni ukwigisha abaturage bacu. Yego. To make them understand that they have no interest in invading the park. Kubigisha bakamenya ko nta nyungu bafite mu gutera ariko byo kujya gusahura, ni nko kurengera parike. Nta nyungu bafite mu kurengera parike baza kuyikoreramo ibikorwa byabo. Because we found that the boundaries of the park were threatened. Urumva ko bari bamaze gutangira kujya barengera imipaka imbibi za pariki. Yego. There are even citizens who have been taken plots of land in the park concession, which was unacceptable. Ati n'abaturage bari baremeje gukora ikintu kitemewe cyo gufata bakicebera nk'ubutaka muri pariki. Bagafatamo ubutaka, bagafatamo imirima, bagakata imirima kuri pariki. Hagati muri pariki bajyagamo bagahinga. Yego. Bakatagamo imirima, umuntu akagenda akifatiramo umurima agahinga. Aha ngaha rero aravuga ko iki kintu kitari cyemewe. We started by educating our population to make them understand that we can benefit from what comes from the park in another way. Twigishije abaturage bacu, twatangiye kubigisha ko bashobora kungukira, ari ubundi buryo bashobora kungukiramo biva muri pariki. That is to say, ibyo ni ukuvuga, when tourists come, what they will pay as tourists will allow us to carry out development projects. Ibyo ni ukuvuga, bisobanuye ko abaturiste, mukerarugendo, baramutse baje bagasura parike barishyura.
ibyo bishyuye bishobora amafaranga bishyuye ashobora kubyazwa n'ibikorwa by'amajyambere bifitiye abaturage akamaro. yego aha ngaha ngira ngo bibaho, bashobora kubaka nk'amavuriro, bashobora kubaka amashuri, bashobora kubaka imihanda, bashobora kubaka n'ibintu byinshi. Ikindi, when we arrived at the park, tugeze kuri parike, there was no wildlife, nta nyamaswa zabagamo. But now, ariko kuri ubu, all the animals that had left the park are starting to return because there is security. Ati inyamaswa zose zari zarahunze parike zatangiye kugaruka kuko umutekano waragarutse. yego Komeza agana no ku musozo, we can see the hippos parading in the swamps. Dushobora kubona za imvubu zigaragura zitembera mu bishanga. We can see families of antelopes running here and there. Dushobora kubona impongo z'ubwoko butandukanye ziruka hirya no hino. We can see the gorillas. Dushobora kubona ingagi. And it's beautiful. Kandi ubona ari byiza. Everyone who passes by that road knows how to appreciate the beauty of the nature that God has given us. And I believe that it's a privilege that we have, which we must preserve. Buri wese unyuze muri uriya muhanda wa hariya ashobora kwishimira ibyiza bihari, ibyiza karemano Imana yaduhaye. Ati kandi ndibaza ko ari privilege ni yari iki? privilege kanze turebe mu nteruro nibwo tubihuza neza. Ni nk'ishema. Ni ishema buriya? Ni nk'ishema. Cy'agaciro. Ni ishema, ni agaciro. Ati ndakeka ibyo byiza byatubona ni nk'ishema, ni agaciro Imana yatwihereye kandi tugomba kurinda. Ako gaciro, iryo shema tugomba kuririnda. yego none ikiganiro rero gisoreza aho ngaho. Hano hari akantu umunyamakuru yashyize ati this interview has been edited for length and clarity. Ibingibi si ngombwa yenda kubabwira. Ati ni ukuvuga iki kiganiro cyanditswe mu burebure bwacyo uko kireshya, cyanditswe uko kireshya kandi n'uko gisobanutse, uko kivugitse ni nako gisobanutse. yego ubu rero urumva ni ikiganiro cya perezida wa M23 yagiranye n'umunyamakuru kuri Bari Gojana, akaba n'umushakashatsi wa Al Jazeera, akaba n'umushakashatsi wihariye muri aka gace k'ibiyaga bigari, muri aka karere k'ibiyaga bigari. yego Mushakamba, iki kiganiro gisobanuye iki? Gisobanuye iki? Kiratwigisha iki kuri M23? Kiratwigisha iki kuri leta ya Kinshasa? Turakuramo iki? ikiganiro wenda twebwe ntitureba nk'abantu tubizobereye tumaze igihe dukurikirana amakuru, ariko turareba icyo iki kiganiro cyakamariye umuntu wese uri busome cyangwa uri bukurikire iki kiganiro. Kiragaragaza akamaro M23 ifitiye aho yafashe abaturage baho n'ibinyabuzima bindi bihari. yego kiragaragaza ukuri M23 irwanira. yego kiragaragaza ibinyoma bya FARDC ndetse
kigatera kwibaza impamvu mu FRDC Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka kuganira na M23 kuko aho ikontorora biragaragara ko hari amahoro arigaragaza, buri muntu wese arayabona, ariko mu bice bya leta hahora induru. Ahora induru n'ibibazo. Rero kiragaragaza uburyo M23 ibana neza n'abaturage baho ikontorora, ndetse ikanabanira neza ibinyabuzima bihari muri parike ya Virunga, bikagaragaza ko ya ntambara koko barwana atari y'indonke bashaka, ahubwo ari intambara y'amahoro ku baturage, y'inyungu z'abaturage kurusha kuba inyungu zabo bwite. Yego. Ikindi bigaragaza Mushakamba, yego, biragaragaza M23 abenshi bakunze kubona inyeshyamba. Yego. Birayigaragaza ikora neza, ikora inshingano zananiye leta. Wumva ko FRDC nibo bari barahindutse abahigi muri pariki. Bakunda n'akaboga niba bari kukihanganira. Bangize urusobe rw'ibinyabuzima. Iyo 23 iragaragara ahubwo noneho yo nkije gukora ibyo leta yari yarananiye. Ibi rero bikagaragaza intege nke za leta Mushakamba. Ariko akantu k'inyamaswa kabera isoma abandi, haba no kurinda urusobe rw'ibinyabuzima. Kari akantu k'inyamaswa kabera isoma abandi. Yego. Niba M23 inyamaswa ziza kuryoherwa n'umutekano wa M23, kucyaro umuturage ukiri mu nkambi abayemo amariki ko nta mutekano uhari. N'abandi bari hirya no hino bagifite gushidikanya, nibumve ko n'inyamaswa zaratashye, nabo nibataye nk'abantu. Kugira ngo Mushakamba ikintu uvuga nka umuturage wenda wahuze uri mu gihugu imbere, ari mu nkambi yo mu gihugu imbere, uriya jye ku bwanjye ariko uko mbibona. Yego. Jye mbona yataha ariko wa wundi wahungiye nko mu mahanga, jye mbona ari ibintu byategurwa. Yajya kurambagiza. Yego. Haragendwa. Yego. Yabona rwose azajyayo bigakunda, cyane kubaka ubuzima bushya bigora. Yego. Akaba nareba niba iwabo hakibaho. Yego. Cyane ko bamwe bagifite bene wabo babayo, bafite uburyo ki bavugana n'abari abaturanyi babo, bahagera bakabasura, akazabona uburyo afata umwanzuro wo gutaha, kuko gutaha ntabwo ari umwanzuro umuntu afata umunsi umwe. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Yego. Reka dushimire abari badukurikiye. Ariko mbere yuko tugerayo, yego, Gahira naho menya tutahavuze ko ntabwo twahavuze. Ni Gahira harimo kubera imirwano tuza gukurikirana, wenda tukaza gusobanura mu buryo bwimbitse. Turabibutsa ko Gahira ni wanyuze za Muheto, ukambuka Kibugu, ukambuka hariya za Gihira aho twitaga kwa Gahiga, ugakomeza uzamuka Ugitambi, ukabitamba ugera Gahira. Yego. Ni muri ibyo bice rero naho bazindutse barwana. Ariko sinzi aho bigereye ubu ngubu. Turaza gukurikirana mu makuru yacu ubutaha, byose turabibagezaho. Yego, noneho twakomeza tubashimira. Reka tubashimire rero, bakoze cyane, bakoze abari badukurikiye, bakoze guhora badukurikira, ni iby'agaciro, turabashimiye. Bakomeze baryoherwe n'umwaka mushya wa 2025 twinjiyemo, tumazemo uyu n'umunsi wa kabiri. Ikindi abatarakanda subscribe, bakande subscribe Umuco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, bakande like, bakande share kugira ngo amakuru yacu basangize inshuti zabo. Banakande kuri comments batwandikire, badushikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. Umunsi mwiza rero,
turabashimiye yari Sentama Mushakamba mikoro n'ibanga. urakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose bakoze, turabashimiye, bagira umunsi mwiza, bagubwe neza, Uwiteka abahire.